cyose cyahungabanya umutekano warwo ariyo mpamvu rutakuraho ubwirinzi bwarwo hafi y'umupaka ruhana n'igihugu cya Kongo mu gihe ikibazo cy'umutwe wa FDLR uri mu burasirazuba bw'icyo gihugu kitarakemuka. Inkuru irambuye turagezwaho na Gatien Hakorimana. Muri iki kiganiro umunyamakuru wa Jeune Afrique François Soudan yabajije Perezida Paul Kagame ku bijyanye no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, asobanura ko ibi bitashoboka mu gihe hakiri bibangamiye umutekano warwo. Niba ndimo kurinda imipaka yanjye, mu gitondo kimwe nshobora kuba ndi mu birometero 5, 10 cyangwa 20 bitewe n'icyo nabonye kibangamiye umutekano. Noneho mu kindi cyumweru bakagaruka inyuma, cyangwa mu kindi cyumweru kubera ko hari ibindi bikoresho bigufasha guhangana n'ikibazo kikugarije, nta kivuguruza ikindi kirimo. Ingamba z'ubwirinzi zasobanuye buri gihe ko zahoze zihari. Mbere na mbere kutuvuga ahantu hatandukanye, dufata ingamba z'ubwirinzi, kandi ingamba z'ubwirinzi ntizisobanuye ikintu kimwe cyonyine. And defensive measures do not mean one thing. We refuse to remove defensive measures. Twanze gukuraho ingamba z'ubwirinzi, zaba zisobanuye ingabo cyangwa ikindi cyose, tukita ingamba z'ubwirinzi. Kandi nawe ushyize mu gaciro, ni gute haba hari icyampungabanya hanyuma ukansaba gukuraho ingamba zanjye z'ubwirinzi nta guhangana n'icyo kibazo? Perezida Kagame kandi yasobanuye ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda, RDF na bamwe mu bayobozi bazo bitavuze ko ari uburyo bwo guha u Rwanda akato mu rwego rwa diplomasi. Literally just insults being hurled at Rwanda as if ibihano n'ibindi bikangisho binyuranye mu by'ukuri ni igitutsi ku Rwanda. Ni nko kuvuga ko u Rwanda nta kindi rwakoze uretse kwirinda ubwacu kugira ngo tube twizeye ko nta cyahungabanya umutekano cyakwambuka umupaka kiza mu Rwanda kivuye ahariho hose, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Ni nko kugaya uwahohotewe ugashimira uwamugiriye nabi. Rero ikintu cyoroshye cyo gukora hano ni ukugaya u Rwanda, kurugerekaho ibihano n'ibindi ku Rwanda. Nibyo byoroshye. Barakora ibiboroheye gukora. What is easy for them to do. Yagarutse no ku bufatanye bwa Leta ya Kongo n'umutwe wa FDLR binyuze mu bushuti Perezida Tshisekedi afitanye n'umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda. Habyarimana's son in this case is not just an individual. Umuhungu wa Habyarimana aha ntabwo ari umuntu ku giti cye. Tshisekedi cyangwa Kongo bagerageje kumukoresha mu guhuriza hamwe ibitekerezo n'inkunga byo gushyigikira FDLR. Hari abantu benshi mu Bufaransa, mu by'ukuri si Jean-Luc wenyine umuhungu wa Habyarimana uba hariye. Abo bose bakoze urunana rw'abari mu buyobozi cyangwa bashyigikiye FDLR. Hanyuma rero iyo hajemo kwifatanya na perezida wa Kongo, ni gute wabiha agaciro gato ukavuga ngo ntacyo bivuze, kandi tukubwira ko ibirimo kubera aho hantu no bufatanye no kwishyira hamwe hagati ya FDLR n'ingabo za FARDC? Is actually a collusion and association between FDLR and FARDC. Perezida Kagame kandi yemeza ko u Rwanda rwifuza kubana neza mu mahoro n'abaturanyi barwo, by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe yahagarika ibihungabanya umutekano warwo. Right now, even in a conflict, as we said earlier, kuri ubu nubwo ari mu gihe cy'amakimbirane nk'uko byavuzwe kare, agace kagenzurwa na M23 ntabwo ari ikibazo kuri twe mu buryo butaziguye. Mu buryo bumwe ntacyo bidutwaye, ariko tuzi ko atari aho inzira irangirira. Hari byinshi byo gukora mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Kongo yose. None se byashoboka ko Kongo itaba ikibazo ku mutekano w'abaturanyi by'umwihariko wacu? Ibyo nibyo by'ibanze dukeneye. Ntabwo nshaka ko hagira uwahungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Tugomba kubivuga cyane ko tuzarinda imipaka yacu mu buryo bwose. We have to secure our border. There's no question about it. By all means. Kubyo kuvana ingabo z'u Rwanda muri Mozambique kubera ikibazo cy'inkunga umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushobora guhagarika, Perezida Kagame yavuze ko
kohereza izi ngabo bitari bishingiye ku nkunga y'uwo muryango kandi ko niyo nkunga yakabaye ari mu nyungu za Mozambique. Presence there does not even depend on European Union. Kuba turi hariya ntabwo bishingiye ku muryango w'ubumwe bw'i Burayi, dore ko watangaga agace k'ibyo twe twakoreshaga miliyoni 20 z'amadolari. Yego, miliyoni 20, kandi dukoresha akubye inshuro 4 cyangwa 5 kugira ngo ingabo zisaga 5,000 wongeyeho abapolisi babashe gukora inshingano. Nta nubwo twigeze dusaba izo miliyoni 20 mbere yo kujya gufasha Mozambique. Hanyuma umuryango w'ubumwe bw'i Burayi rero sinzi uko waje kujijwa mu birebana n'ibi kuzaduha amafaranga ku nyungu zacu. Oya, ahubwo no kugira neza Mozambique ariyo turimo gufasha. No, actually it is a favor to Mozambique that we are helping. Perezida Kagame yanasobanuye ko amabuye y'agaciro u Rwanda rutunganya ruba rwagaragaje inkomoko yayo kandi ko bitabujijwe ko naturuka hanze yarwo yatunganywa kandi aba yacukuwe mu Rwanda kuko ruyafite ahagije. Gratien Hakorimana, i Kigali.